ebusiafo me do bibia as se wa join me e wo fila o fila me ka fila o fila na wa me so say e attention for concert e wo attention TV dey say we inspire more we na ye inspire no ensema e ko tri e ba ban so ana ye dey e be so mo e wo attention TV so ene fila o fila Christmas be woni me say your favorite artists and celebrities no omo ye opunto bebre na we ana keche emu efa to omo ho se ye wo fans awodo e papa adent na ye nkoto ai omo to no omo postpone due to one or two bi emu nchiremu ebebro Joyce blessing ai ye nyum tini ba kope ono nso de nsem bi abeto dwa ama ne fans ene na dofo eni na e de aseda so akwa money other celebrities ejuma e wo ye memo hate emu nchiremu ebebro medin an akosia sparkles me haba e ba sisia ebusiafo me da say papa yese winya bre ele twem mami twa me ho sima ba kope e de e baaye so na me ka no keche emo efato mo ho so se Christmas anka mo fans awodom papa ye ene nkofo awotai follow mo pe o masem na komo ye Europe tour nanka omo di omo de to so ane keche and friends Europe tour nanka omo ko Europe nanso due to two reasons nintino omo postpone dia omo ni na kase ye na ye wo ye mem hase na ko de wo COVID-19 e baaye nanso e baaye no wasan de ninua bi abeja Europe fo a eye Omicron virus Europe for your margin some be call lockdown. Inti lockdown ni mu anti no omuntimi emfa keche and friends. Europe tour no baso inti ombe de emunsem anase eni aka ni na se na oma postpone the date any year time ombe ko ni na no omo de ba betu dwa se Omicron virus ebre ase e wo Europe ememu na ni na emu no Joyce blessing ye wo ememu hase ni ehun se Joyce ho na aba ase mi denti a ni kun akoye ni mani na DNA tester emu aka se ba ko enye ne ba na we ana ye hu se Joyce blessing o kan WhatsApp ade otimi ya ne se ofa ni phone no abonyo mo ne kem no akọ life and the life ya no ye no tonum no yinyame aye ne de kutie yiba no yinyame aye sana we ana de apacho bi abetu edwase Ghana for madofo me fans enye se meet me nka hwe na so me trying the right time when him say nyame ankasa ka say I say nipa oto boa nya ebepia ma wo na ebe yi pa na se wo ko bebi na se ekwan ba ko wa na ekwan ba ko si eti afa ne wa no was ohonum na obenya otwen honhom ukọ na abra na wa hom na afa tete ne dia so hwe wo so enti we na Joyce blessing e de be ma ye ni na se oh adofo enye se mintimi nka hwe na me to me bo me pe time eni emre kakra na me dia be yi me ho ano afa insensem we ya koso na we ana odi fa so eda ni nkrofo bi ase omo ka se me Joyce bless na me nim se nkrofo pemasem o industry me kra dodo asemi ba ye nkrofo me colleagues me ka chere me se Joyce ye pewasem na say ni say no mo kan we chechesem edema na we no kobo Obapa Christy edi no se Obapa Christy me da papa ye PCA Esther Florence obinim ne omno makaka ho nyina no odo amase papa ye se asemi ba ye se nyame nko ana eba ma me musmu ye mabisuafo ma kire odo papa e de ama me ni so na me do bibia enso ase na ime twaso dia remix ba ko pa agidin e waga ma mu hase ya December ya na release ye na ye second seven na Burna boy and Black Sherif enu me asemi we AK son stress e kan yo asema kan se onu ni boy Jonathan Nigeria memu Lagos ana mo koye bibia na Burna boy ni Black Sherif san say second seven na adofo mo from ni nkohwe Nigeria memu ho banners and then there Sherif featuring Burna boy ko no feature no kan wagidi nkwa wo Nigeria ebusiafo yefe ni enkohwe video we ya etwe sem kasan mu hu video a banners of second sermon remixer Burna boy ene ye bra Black Sherif ya
Nigeria for some musum na munsum na e de besum e be some manyomo no ahete papa ye na first and second time one hete o Ghana then the remix ne kra de ye hu nipa e ka ho kra de na mu pack mo ho ntu baabi Ghana for mu pack mo ho na Nigeria sa anyom because Ghana mi hu ba na bia a first second sem no remix no bo baabi a mi said dan hu ye no I think say odi nyomba out or ye ba na ye ni na ohene wa and ye shut up ne ho ba na ana ye ya abeku Santana so ka sese o ho ba na no baabi na utimi gina ho na watie nyum no na o video na record e dia ma no anhwa no wonya iPhone ni bi ye Christmas gift from him na Ghana hanum say Black Sherif din remix no ba na ye hu hwe Nigeria mamu ye Lagos e honom ana banes akopiepi mu e wo ho na me de so dia bro nya mi boss ba ko kan ye se wo ska de dwa ye bro nya uni ska December ye December ho na wo di bro nya na we na agia for real #here to stay and the girls ye wo December say bro nya ye nka say di bro nya de da nti ken twem obi nka 24th 25th 26th na ye main bro nya na ye be do da bra bi and the only girls yo mu snap mu na the say red one yo say your pink one yo say your blue one yo say your den yo yen ko hwe video ni bra we go party every day are you ready Ejide se wankasa video ni e course ni na ne bikini mu bikinis nya ize opeting nga obenya wa girls ni mu ope hone ho a obenya ope obodo so a obenya tsame camera woman obenya size bia wo hobi na we na omo tu champagne ana nde aja fa we onyum yo mo bo no mo desa ombana mo desa aja fa we so on twen ma 24th 25th 26th December mba and so na baka chane say aja yen ko di bro nya da bra bi oni sisi na me de faso amobibia merry Christmas and a prosperous new year midi ane akosia sparkles asida kese enkomma University Foundation and na THUSDAY and cosmetics said ane da was so masne ema me de fella e de ebrem na ni na mu smisa ka wo say won subscribe ya no subscribe ya ma me wo share na wa share ama obi so ensa aka video bi ma mo ni hwa moniti